Cochabamba barkaruraki put ayari uksa toqidaka ley departamental amtawa heisa siwairaki aka amta toqiwa regalias bideras toqueja dairaru iriptatari sasidawa sawaya paraki ukabaraki 20 millones de bolivianos qulqi utkayawisa utkarakiriwa sasidawa qanacha waya paraki de la promulgación de lo que es la Ley Departamental de Administración. Ley Departamental de Administración, Recaudación, Percepción y Fiscalización de las Regalías Mineras Toquewa, aka Cochabamba Barcan Jajaisa Siwairake, aka Kamachi Jaisawiha Wali Wakiskiriwa, Kunateja, aka Kamachi Taipenja, Akiri Amtanakarakiwa Uchrake, Registro Único de Identificación Minera, Ukatja, Registro de Operaciones y Comercialización Minera, Toque Amtanakawa, Ukataipinkarake, Ukatawa Wali Wakiskiri. Aka amtaja hayamaranaka kunaimani yanapt awinaka katoka nyataki amtanirakiwa ukamata gobernación toqueja hutiri maranakana yaqa yanapt awinaka katoka nyapataki aka amta toqenja akiri amtanakawa chikancha siraki registro único de identificación minera ukatja registro de operaciones y comercialización minera toqisa chikancha sirakiwa lo cuestión minera aka kuya minana irnaqawi uyast ayawi jajani wahank aki uyast yaskiti hanukasti aka paxina kuna amtanakampi puqawi utkawaichi ukatoqija septiembre paxinawa uyast ayasispa ukama irnaqawi wa utkaraki Irpirnakan amtapaja, huk ampi qolqi utjañapa amtarakiwa, ukamapinja kayapa waranqa patunka marana, tunka pesqani millones de bolivianos qolqi, utjayawi, utjawaichi ukhaja, akapa waranqa patunka mayani maranja, patunka millones bolivianos qolqi, utjañapawa amtaja utjaraki, ukatja hutiri pawaranqa patunka payani, maranja, kimsatunka millones bolivianos qulqi utjañapawa amtaja utjaraki. El recurso minerológico. Aka recurso minerológico toque amtaja askin hamawa aka Cochabamba markana hakiri barka chinak toqueja yanapt aweja utjarakini ukatja aka amta toqueja askin hamawa pailla weja marka chirinakaru pailla nyatakinja utjarakini ukhamaraki qollasiwi toque yanapt awisa utjarakiniwa ukatja yatiqawi yatichawi toque yanapt awisa utjarakiniwa